Durante la cumbre denominada Escudo de las Américas, pues el presidente Donald Trump anunció una alianza regional militar para combatir los carteles del narcotráfico. Dijo que se trata de un problema de seguridad nacional que debe ser combatido con fuerza militar para erradicarlo. El encuentro contó con la participación de 12 presidentes latinoamericanos que fueron invitados por el mandatario estadounidense. Entre ellos estuvieron los presidentes de Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras, además del presidente electo de Chile y la primera ministra de Trinidad y Tobago. La alianza se centra no solo en coordinar una estrategia regional contra los carteles del narcotráfico, sino también en la lucha contra las bandas criminales y la inmigración ilegal. Además, en fortalecer también la cooperación en seguridad y defensa entre los países aliados del hemisferio. Altos funcionarios del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio y Kristi Noem, que es ahora la enviada especial para el Escudo de las Américas, pues también participaron en la firma de esta alianza. Well, I think it is unfortunate. Everyone was waiting to see who would be the next supreme leader. Now we know. Former CIA Director General David Petraeus weighing in on the implications of Iran's selection of its new supreme leader. Mujtaba Khamenei is the second son of former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in the U.S. and Israel's opening strikes in the war. We assume that he will be a continuation of what his father was, which is a very hardline ideological cleric. President Donald Trump has said he would view Mujtaba Khamenei's elevation to supreme leader as, quote, unacceptable. Amid continuing strikes on Iran, Israel vowed Sunday to target whoever succeeded the late Ayatollah. Iran also continuing its strikes on Israel and other targets in the Middle East. Meanwhile, U.S. officials announced the death of another U.S. service member in the war. U.S. Central Command says the service member died from severe injuries received during Iran's initial attacks across the Middle East. This is the 7th U.S. service member killed in action during Operation Epic Fury. The announcement came just one day after the dignified transfer of the remains of the 6 other troops killed in the first days of the war with Iran.